Ko te puna rongoā o Aotearoa tērā i whakakanohi ana I ka kai ke mihi Māori. O tira he rōpū āwhina ki ka whānau mō ka kōrero e pāna ki te rokoā. So we decided to re-release this number in pursuit of lending another pair of ears and just the opportunity for whānau to communicate with a Māori pharmacist who can relate and who will be able to provide them with easily understandable information. Ko waruwiki te roa mai te timataka o te taumata tūtaka rerewa tuawha. He o te mautou atu ana te matua, te iho o te puna rongoā o Aotearoa. Arā ko te whakamārama ko te āwhina I raro I te tāwharau o te kaupapa Māori. Our chronic conditions have always been there, so our roles as pharmacists should not change in terms of giving them the information that they are entitled to. And that's one of the hugest reasons why we wanted to, for myself, to pursue this free phone line to ensure that that information is still given. Nā, mena ko koe tēnā ia waka ana ki ohau nā rokoā, kai tiki mi rānei he whakamārama mō ka rokoā tika. Whakapā mai ki tēnei ratoka āwhina. Ngā kaitiaki o te puna rongoa o Aotearoa, the Māori Pharmacists Association have set up a 0800 number, 0800 664 688, and that's for whānau, any whānau across the whole Aotearoa wanting to talk to a Māori pharmacist and ask questions about their medicines. Are they taking the right medicine? Should they get the flu jab? And what services are in the area that they can access. Kia kaha ki te whakapātu Māori mā. Mā te pātai ka mārama, mā te mārama ka mōhio ka ora. He nare te ai ka puanaki Tahu News.